Dilai geralong raikom sai kia hinpen keton ke lang pona hut ong dungra kia hormu ke nepon. Meghalaya MLA kilik atumon West Karbi Anglong anta ki umpluwa puthak EPHLC dhansri aro atumpen pherang kia mai kangni. Jensing rong pia rong ame karatum thurpak pen tobar ka cheselam. Atap ki me kardom nalitum dwana phansa mena bajurik lo kardom pinya beer tang ton pen chathana meksinang thang ni phaing kora pho bhomtiar ni dilai raikom sakhya hinpen dilai rong hon the me mera kya hormu ki pon kang ho beer ta longsi tongse kot pen por phai kre hini ra chiti ma porahut dilai geradung ke ton kirang asai deng pon lo Labangso sai ke deng pon lake Assistant Commandant SH Ravigil ke Japon 1 Section C20 Battalion CRPF Dilai Police Station OC ke Japon Dilai Raikom Saiki Chingrum Petpensi National Highway Thongkebra Truck Dilai Geralong Dengpon lo Labangso ke ton ke lang asai ke dengpon bo mahut por phai isira minute cap malom ECA motor Mahindra KUV 100 NXT K8 Aker Dimapur pen kibang bo mahut rakia hormu ke pon pa birta longsi khangdon chet Lason si kirika khuruk pon hut motor ka tebarabang pho ang hoya tokpen complete hon the meme morphon pura ke hormu longpon kadokawe pangrum perpen linira gram kre ke thoman nepon long labangso motor registration number lake WB02DE 3503 pusi pangthekpo labangso sailang nolong kacherabdun motor ke vega bangphu Sindhunil Biswas arta ningkaning koirapho Alok Biswas asopo lapen Tuhindas arta ningkan thomkep Saktigar Bongo, Bongai Metro, West Bengal Soraphan, Adimalong Amar, Nebing Nang Pondo. Labangso ke Nepona Sai ke deng hot Karjupen ke Than Pachini Ponke, Labangso Raki o Hormu lake Kohima, Nagaland Pensi, Keban, Lapen Siliguri, West Bengal Ansi, Kepaleji Phansi, Kebalo. Additional Superintendent of Police, Crime Branch, Kelangchari Ponalong, Labangso Keton Kelang, Lapen, Kinetuna Sai Sidami Nissen Penchun Pondo. NDPS Arona Tenkensi, Kes Setame, Papon Pondo. Secret information mate, compulsory এখন গাড়ী এখনত অলপমান suspected NDPS লৈ গৈ আছে তো সেই ফৰ্মে এটা নাকা লগোৱা হৈছিলে আমাৰ ওচি দিলাই আৰু তাতে এলং CRPF এখন ৰঙা ৰঙৰ ৱেষ্ট বেংগল নম্বৰ প্লেট থকা গাড়ী আহিলে আৰু এইখন আমি ভালকৈ চেক কৰাত যিখন ড্ৰাইভাৰ ছাইডৰ যিখন ৰাইট ছাইডৰ দৰ্জা আছিলে তাৰ ভিতৰত লুকাই আনি পেলাই মৰ্ফিন পোৱা গৈছে পৰিমাণটো 2 কেজি 130 গ্ৰাম হ'ব আৰু বজাৰৰ মূল্য এৰাউণ্ড 4 to 5 crores হ'ব আৰু দুজন মানুহ আটক কৰা হৈছে দুজন ৱেষ্ট বেংগলৰ হয় এজন দে বুলি আছে আৰু এজন বিশ্বাস বুলি থ্যাংক ইউ স্যাৰ Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbi Anglong Live. Non malom Meghalaya MLA kilik nangkiri jidok doga porahut do de sangse kilik kapachet hangja phan chisek chedanglo la solong West Karbi Anglong a hin anat penta Meghalaya hin vote ke jogdun labje phan kache sekelong EPHLC ningkang samse kache paklang Kivanji thang ni phai ingkora troxia ni Meghalaya long MLA kilik ke padoji aphan non malom do de sangse kilik ke pache thang padokonlo bangso Meghalaya MLA kilik atomon West Karbi Anglong anta nang umplup asonsi dolo halapu Meghalaya MLA kiligalong kacherabdunji aphan mujem madan PCR khatkhasila denglir morab heple arongalong aniwang ta Meghalaya long ke do arat charia song atum campaign mate kilik ke pache thangmai padoponlo bonta ahok pet alam ke Karbi Anglong along ke do achomang khasi panar akhai atum ke voter list hini do lapu Karbi Anglong ta do lapen Meghalaya ta do
ลาโซปุถักดำทั้งนิพายิงกอราพอนิทันซิริอาโร APL Chelsea ตุมเป็นเพลังแกไมอิงนิปอนเพลังแกไมลง APL Chelsea ทันซิริอาโรอามายผูมโหนซิงตอกบีเป็นกันยิงเจปอนเต็งเกการเบียงลงอลงเกโดอาชมังคาซีปานาราคายตุมเกโวตาร์ลิสฮินีเกโดกอกเกอารอนเรลาโซลงกุมัดเนียงบงกาเจจอกดุนเกโดกอกะจอกซิลาปุซอนเกกลังลาซิลาโซลงอาร์ปูเกโดตุมกาเจลังดุนกินังสอดปุตานิงเจปอน third person na menit doji kali te la son bange cheklang pri sini tu matha danji labangi athe ladak aprang give and take police ti po alam ta arjulong lo la so lam pen mane doji la so give and take police alam pen la so arlo pen la tu third person na menit doji la son jack ke maria menit doji kusi nil tu matha da la si next la pula Nagaland assembly election ta prabjin pe dopo kasi lapu election long ta dak karbiang long ki do asa bhutar sa tum mangke hapu mane Nagaland long itu election bang jokonde de dang bhut jokonde de nang athe pima laso jokonde bete la tum awar sai nang endi itu long le bangke nang par lo bom po kot bom po karbiang long leke lasi ili tum cherok tok sekemi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kaning jever Karbiang Long along leki inchi sita piun epu bonda nona son Karbiang Long along ke do atuma phan hapu Meghalaya long bot ki jok dun chi polong kachilang dun de det ki mo ke wang ji apor khoda phan kap phere me ang ason si dokok lo lalu alam mangke Karbiang Long ASEAN pulo kaita ninje ber de Karbiang Long along leke ik inchi ta bang phan pitek the alam kaita ninje ber sita non man ulta son si heri rong lo jo dual voter ID bangga so bangke palang nang po la son detain kuri nang du nang po la son law and order tum han la tum phan instruction pinang po je la so double voter ID bangke lagi illegal pina po lagi itu Karbiang Long CM la bangka duty timathara aprang alang likening je so promise abangke so teng si claim nang po Karbiang Long along leke tujeng bagjir ta bang phan pi the polam do kasi la so teng si claim du nang po lasi Karbiang Long along ke do achomang khasi panara khai tum ke voter list hini do posita me Karbiang Long long ke do tang det ke hapu Meghalaya long vote ki jok dun de jia phan pherang kya mai long pen APL Chelsea Dhansiri aro atum pen tuning report Lihin pen kacuning di damji alam the bangela pulo non alang litum la Meghalaya border long ke do khasiat tum alang litum jongsi Karbiang Long jongsi alang litum nang do dun lo polo tangte alang litum halapu Meghalaya nad bang alang litum botarai di bang abider nang po alang litum an chuning ri lo alang litum botarai di alang litum inglong aso long jongsi alang litum do web jibinong kolang ta alang litum halapu Meghalaya botarai di bang ke alang litum pabider nang po News report Karbiang Long live Langhen Phuloni la Pensing Hason constituency a hoyrong kido Bonghom Thari polling station adung head Jensing rong pia rong penchenglok rong trok sia rong aradatum tobar kawya jok penang ki sung phonang lo Ili rong rup ka chuki mate munit mora tum ke do ke thak adim pangcho lim chi anparta ke do ke dam joy ke joy wanang chi le putang te towar akimi sense tami akinang sot atheke ke sokiun e pen ke chenglok hi thi borwa ke dam la pen te School ke dam ke wang setami pinangan ki sung phonang lapuson si ke dam tangara ni setami halabang so hawara long ke towar ke misen ka videt penajok a jo phirlo barla weching apor ahu setami pia cha e che hom la pente ke charchong nang pensi ke sokin e setami se ka chelang sa hemalong nang panle nang lu lapuson ki sung ka chechak un e pensi jensing rong pi arong arat mena jongjung e donalong tangka suri phopho tangka chirung si kacheling mi sen jia phan towar kachesemar chengponlo bonta nona bangke alang litum kachirung atangka bang sitami ki kwang deng si dolo lapen kachirung thuji positami chirung movilo lasi non ki bom pariwartan a sarkar tumni lituma hawar long sitami pariwartan atomon nangpa japon rap prabjin pen bang so towar nang semar pipon tha pusi Karbiang Long Autonomous Council CEM Singhason EM Phuloni EM Anparta Langhin Constituency EM aphan kachuningri Anparta
นิ่งจิตเฮปอนปาร์ปิกโลปตะรองราดาตุมเป็นเพรังเกียเทงโนลำเทจ่ายปอน Secretary by the fundamental tuning rilo, na pente em sa pande tuning rilo, anparta nili puluni the fuel MLA bida singling fundamental tuning rilo, je lasua along lasua tuwalo na chirap dum ji fan nili tuning rilo, anparta nili tum ASEAN sar mate cái thẹt này ulit tum Karbiang long pen ulit made rat phan kilang thẹt này doctor tuliram hangsar honorable chief executive member honorable chief executive member CM sar fundamental salam churu alang like Karbiarat phan kisung ke boy kaduk kawe kilang ne banglo jo siro piro arat mate amikar lo nilitum ke lasi tuwara jo ini nilitum सरकार फान जंगहोंग इसी ini niritum idona long suri kopo tangka cirungsi niritum norbang ke atangka tak iglo kasi niritum cirungi phanta avelo la pendo siro piro marata nan lagi plang uta kali asi non niritum ke local MSC pasi niritum ke narap dia pasi niritum atwar cholang ting lo lang hin pen sarpang ring ti kathar Karbiang long live Karbi Anglong along kido Pregjam Students Union atuma sonsi kiramtang thang ni phai ingora phorni West Karbi Anglong Amri constituency arlo umswai Lalung MA School along All Tiva Students Union Karbi Anglong District Committee atum nini apartment krekethom mate 13th biennial conference padoponlo Labangso Biennial Conference ki Jodani All Tiva Students Union Karbi Anglong District Committee atum sitame arpu kachelar ajamek dengpon Lasolong Rahul Darphang aphansi mai phu pekponlo Lason si VP Sraban Sakra GS Achuk Mosrong AGS Romoy Maslai Pen Lason si arpu tinalong sitame arpu chelarpon rinti Lason si kidam tang ni phai inkora phorni ki jutsiani open session sitame padopon Lasolong Aluhiman Pengpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Diofing Maslai KSACC General Secretary Ramsing Tokbi Gorkha Students Union President Secretary Lapen Amri BJP Mondal President Sabindro Ronghiatum Chetong Dunrinti Lason si Labangso Open Session Amai Long Ada Porphai Kep Apor Malompen Mai Pangching Pon si Me Et Pen Mai Pachun Pon মই নিজে যোৱা ছাত্ৰসন্থা জড়িত আছিলোঁ আৰু মানে স্বাস্থ্য সেৱন এইটো মানে ভাল আছে আজি যোৱা স্বাস্থ্য সেৱনটো যদিও মানে এইটো মৰিগাঁৱত এখন কাউন্সিল হৈছে এইটো শিক্ষিত কাউন্সিল কৰি আছে লগতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে যোৱাসকল লেন্স ট্ৰাইব লিভিং ইন হিলছ এনেকুৱা বুলি কৈ আছিলে কিন্তু সেই দাবীটো যোৱা ছাত্ৰ সন্থাই 2020 মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এইটো মানে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে যোৱা ছাত্ৰ আজি যোৱা কাৰ্বি আংলঙত কিন্তু ST হিলছ হিচাপে আছে আৰু লগতে তিনিটা দাবীটো আছিলে মানে শিক্ষক নিযুক্তি সেইটো দাবী আছিলে সেইটো দাবী 1997তে যেনেকৈ 12 বজাত যোৱা খাদ্যসভাৰ কথা চলি আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও যিটো তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত আমাৰ কাৰণে আৰ্টিকল 2 পূৰ্বৰে এইটো লিপিবদ্ধ আছে আজি পৰ্যন্তলৈকে ভাৰত চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি পৰ্যন্তলৈকে ৰূপায়ণ কৰি দিয়া নাই সেইমৰ্মে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা অল টিভা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন সদৌ টিভা ছাত্ৰ সন্থা আমি যথভাৱে আমি একেলগে আমি এইটো আন্দোলন কৰিব লাগিব আমি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমি জংকী আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আমি একেলগে আমি আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ এইটো আমি পাবৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আমাৰ বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলে কাৰ্বি আংলং বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কাৰ্বি টিভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইটো তেখেতসকলৰ কমিটমেণ্ট আছিলে News Report Karbi Anglong Live
Pina da biota kira ponsi kang tonik lo.